Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Благодарност му припаѓа единствено само на Господарот Аллах Джелле Шану. Сведочам дека Аллах Субханеху ва Теала е еден и единствен, а Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем последниот Аллахов пратеник и печатот на сите Аллахови пратеници, кого Аллах Джелле Шану го испрати до целото човечанство како милост, луѓето да ги извади од криви верувања и да ги упати на исправно верување и обожавање на единствениот Господар Аллах Джелле Шану. Селам и салават испраќам на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата чиста и чиста фамилија, на неговите асхаби, другари и на сите муслимани кои го следеле, го следаат и ќе го следаат неговиот пат се до кијаметскиот ден. Почитувани верници, Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва барекату. На почеток го молам Аллах Джелле Шану да го поправи нашиот ниет, да не направи искрени Аллахови робови, да ни го покажи правиот пат, да ни даде истрајност на тој прави пат, да ни ја покажи заблудата и да не оддалечи од таа заблуда. Аллахумме амин. Почитувани верници, детето сака да биде блиску до својот родител. Ученикот сака да биде блиску до својот учител. Оној кој што е работник секогаш сака да биде блиску до оној кој што е над него. Луѓето секогаш сакаат да бидат блиску до оние луѓе кои што имаат некои дуњалучки потреби. Верникот секогаш треба да размислува дали е блиску до својот створител или не е блиску до својот створител. Па затоа со дозволот Аллах Джелле Шану во ова предавање ќе се потрудам да зборуваме за една тема, а таа тема е дали ние сме блиску до нашиот Господар Аллах Джелле Шану. Аллах Субханеху ва Теала во многу курански ајети во неговата книга Куранил Керим ни кажува, не подучува, ни наредува ние да бидеме блиску до Аллах Субханеху ва Теала. Па затоа Аллах Джелле Шану во сура Ал-Вақија 10 и 11 ајет не вика: "Вассабикуне сабикун", и тие првите, навистина првите, улаикел муқаррабун, тие се оние кои што се најблиску до нивниот створител, а тој е Аллах Субханеху ва Теала. Во сура Ал-Алaq 19 ајет Аллах Джелле Шану ни вика: "Васджуд вақтариб", и ти падни на сежде на Аллах Джелле Шану и доближи се до Аллах Субханеху ва Теала. Навистина, да бидеме блиску до Аллах Джелле Шану е многу важно во нашиот дуњалучки живот. Па затоа со дозволот Аллах Джелле Шану ќе спомнеме и ајети и хадиси од Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, дека нас ни е наредено ние да се трудеме да бидеме блиску до нашиот створител Аллах Субханеху ва Теала. Па затоа Аллах Джелле Шану во сура Ал-Кехф 110 ајет му се обраќа на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и му вика: "Кул иннема ана башарун мислукум юха илей", и речи, кажи им дека јас сум еден човек, еден инсан како вас, кој мене ми се објавува. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем се родил во овој дуњалук
živel vo ovaj dunjaluk i umrel vo ovaj dunjaluk. Pa zato Allah dželešanu mu se obraća i mu vika: Kul innema ana bešarum mitlukum juha ilej. I reći deka ja sam insan i čovjek kako vas, koji mene mi se objavува. Inna annama ilahukum ilahu wahid. Deka vašiot Bog, vašiot Gospod eden i jedinstven. Faman kanu yarju liqa'a rabbih. Faman kana yarju liqa'a rabbih. I toj koji što se nadeva na sredba so njegoviot stvoritelj Allah dželešanu, feljamel amalan saliha, i neka rabote dobri dela. Koji tije dobri dela navistina će go dobližat do Allah dželešanu. Wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. I neka ne pripišuva nekoj združeni vo njegoviot ibadet, koji toj ibadet mora da bidi isključivo napraven samo zaradi Allah subhanahu wa ta'ala. Počituvani vernici, ceneti braća i sestri vo din Islam, morame da se trudeme da bideme blisko do naši od gospodar Allah dželešanu. Kako sakame Allah dželešanu da bidi blisko do nas, ako nije bideme daleko od Allah dželešanu? Kako sakame Allah dželešanu da bidi blisko do nas, koga nije ke imame nekoj teškoti i nekoj nevolji vo ovaj dunjalučki život, ako nije ne sme blisko do Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zato Ebu Hureyre radijallahu an prenesua, a Imam Buhari i Imam Muslim beležet vo nivnite zbirki beležat eden hadis od Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, koji ove hadise hadis kutsi, deka rekol Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, deka ima rečeno naši od gospodar Allah dželešanu: Ana inde dhanni abdi bi. Navistina ja sam vo pomislata vo mojot rob koga toj će pomiste na mene. Potom kažu: Ene mahu idha zekereni. I ja sam so mojot rob ako toj mene me spomnet. Potom kažu: Fe in zekereni fi nefsi zekertuhu fi nefsi. Ako toj me spomnet vo sami od sebe si, togaž i ja se go spomnam nego. Znači, nije ako bideme i ako pomisluvame na Allah dželešanu, togaž i Allah dželešanu ke vidi so nas. Ako nije go spomneme Allah dželešanu, i Allah dželešanu ke ne spomni nas. Potom kažu: Wa in zekereni fi melai zekertuhum fi melai khayri minhum. I ako toj navistina mene me spomnet vo eno društvo, i ja se go spomnam vo mnogo podobro društvo. Potom kažu: Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi zira'an. Ako toj mojot rob se dobliži do mene, saka da bidi blisko do mene koliko jedna peda, ja će se dobližam do nego koliko eno lakto. Potom kažu: Wa in taqarraba ilayhi zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Ako toj do mene mojot rob se dobliži eno lakto, ja će se dobližam jedan čekor do nego. Potom kažu: Wa in atani yemshi ataytuhu harwala. Ako toj dođa kon mene dođa, togaž ja se dođam i ke idam kaj nego trčajki. Znači Allah subhanahu wa ta'ala saka da ne poduči deka nije morame da se trudeme da se dobližuvame do naši od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zato morame da si postaveme eno prašanje: kako nije možeme da se dobližeme do naši od gospodar Allah dželešanu? Ne celta nije samo da kažuvame deka veruvame vo Allah dželešanu. Važno je da razbereme deka morame da veruvame vo Allah dželešanu i da raboteme nešto što nas će ne dobliži do naši od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zato poslušnosta
na Allah Đelešanu i poslušnost na Allahovio prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam nas ne dobližuva do naši od gospodar Allah Đelešanu. Pa zato ovo sura Al-Ahzab 71. ajet Allah Đelešanu ni vika وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. I той koji što će biti poslušen na Allah i će biti poslušen na Allahovio prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, to je pobjeda so jedna golema pobjeda. To je uspjel ivo dunjalučki život, uspjel ivo inni od svet ahiret. Zato, počituvani braća i ceneti sestri, najdobro to sredstvo za da se dobližeme do naši od gospodar Allah Đelešanu naša ta poslušnost na Allahovite naredbi i Allahovite zabrani. Naša ta poslušnost na Allahovi odpratenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zato Allah Đelešanu ni nareduvao mnogo kuranski ajeti da bideme poslušni na Allah i na Allahovi odpratenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vo sura Ali Imran 132. ajet gospodarot Allah Đelešanu ni vika وَأَتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ i bidete poslušni na Allah i na njegovi odpratenik لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ za da Allah vas vise smiluva. Počituvani braća i ceneti sestri, najdobro to nešto za da bideme blisko do Allah Đelešanu ona što nas će ne naprave da bideme poslušni na gospodarot Allah subhanahu wa ta'ala. Zato neizbježno je da se trudeme koliko što možeme da gi izvršuvame Allahovite naredbi i da gi izbjegnuvame Allahovite zabrani, bidejki često pati vo našite hudbi, vo našite dersovi, vo našite obraćanje od mene i od drugi efendi. Često pati gi slušame tije zborovi da bideme poslušni na Allah Đelešanu, da go izvršuvame ona što go naredel Allah Đelešanu i da go izbjegnuvame ona što go ima zabraneto jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Zato Allah Đelešanu ni kažu ovo kuranski ajet vo sura Al-Isra 57. ajet ni vika أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة i tije se oni koji što go molat nivni od gospodar i tije se oni koji što posakuvat nekoje sredstvo da bidat blisko do nivni od gospodar ejuhum aqrabu wa yarjuna rahmetu wa yakhafuna azabe. Tije se truda da bidat koji će bidet poblisko do nivni od gospodar Allah Đelešanu وَيَرْجُونَ رَحْمَتُ i tije se oni koji što se nadeva na rahmetut i milost od Allah Đelešanu وَيَخَافُونَ عَذَابَ i tije se oni koji što se plašat i stravuvat od azapot i kaznat od gospodarot Allah subhanahu wa ta'ala inna azabe rabbike kane mahdura. Navistina Allahova ta kazna je teška. Allahova ta kazna je teška za onije robovi, za onije Allahovi stvorenija koji ne se poslušni na gospodarot Allah subhanahu wa ta'ala. Bitno je, počituvani braća i seneti sestri, da razbereme deka morame da se trudeme da bideme blisku do naši od gospodar Allah Đelešanu. Spomnav me deka poslušnosta na Allah Đelešanu i na Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam ne dobližuva do jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Inša Allahu ta'ala će gi spomneme tije ibadeti koji nas ne dobližuvat do naši od gospodar Allah Đelešanu. Najvažniji od ibadet i stolbu na ova savršena vera din Islam, namazot, koji sme zadolženi da go klanjame, to i namaz pet pati vodenot, sabah, planne, ikindija, akšam i jacija. Muslimanot fars mu je
stroga obvrska imat prema Allahu Đelešanu, da go obavува тој намаз, да го клања тој намаз, бидејќи намазот е нешто што нас најмногу ќе не доближе до нашиот Господар Аллах Đelešanu. Дали тој намаз сите Аллахови робови ги доближува до нивниот Господар Аллах Đelešanu? Не, почитувани браќа и ценети сестри, намазот, онај намаз кој што навистина го имаат сватено, оние прави муъмини, прави Аллахови робови, кои што го клањаат тој намаз смирено, кои што го клањаат тој намаз скрушено, кои што го клањаат тој намаз покајанички, тој намаз ги доближува тие Аллахови робови до нивниот Господар Аллах субханеху ва таала. Па затоа тој ибадет е најдобриот ибадет што нас не доближува до нашиот Господар Аллах Đelešanu. Затоа Аллах Đelešanu во сура Ел-Анкебут 45 ајен ни вика: "Утлу ма ухије илейк." И му се обраќа Аллах Đelešanu на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем: "Читај и кажувај она тебе што ти се објавува." Потоа кажува: "Утлу ма ухије илейке минел китаб." Кажувај она што ти се објавува од таа Аллахова книга. "О акими сала." И клањај го и намазот. Клањај го тој пропишан намаз. "Инна салата тенха анил фахшаи вал мункер." Потоа кажува Аллах Đelešanu: "Навистина намазот ве одвраќа од она што е срамно, и намазот ве одвраќа од она што не е добро." Кажува Аллах Đelešanu: "Вале зикруллахи екбер." А најголемото нешто е да го спомнувате единствениот Господар Аллах Đelešanu. Намазот е ибадет кој што нас не доближува до нашиот Господар Аллах субханеху ва таала. Најблиску еден Аллахов роб што може да биде до неговиот Господар Аллах Đelešanu е тогаш кога ќе биде на сежде. Па затоа во тој намаз ние имаме сежде. Кога сме на сежде, тога сме најблиску до Аллах Đelešanu. Тоа ни го кажува и Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, дека најблиску што ќе биде еден Аллахов роб до својот створител е тогаш кога ќе биде на сежде. Па кога ќе бидете на сежде, зголемете ја вашата дова и молете го вашиот Господар Аллах субханеху ва таала. Првиот ибадет што нас не доближува до Аллах Đelešanu е намазот. Друго нешто што нас не доближува до Аллах Đelešanu е намазот обавен во Аллаховата џамија, во Аллаховата куќа. Ако намазот го клањаме во џамија, машкиот пол, мажите, муслиманите, верниците се трудаат тие 5-дневни намази да ги клањаат во Аллаховите џамии. Таа џамија и тој намаз кој што се обавува во џемат, тоа е себеб на ние бидеме уште поблиску до нашиот Господар Аллах Đelešanu, бидејќи доказ имаме сите за тоа нешто и сите тоа ние го чувствуваме. Намазот кога го обавуваме во џамија и намазот кога го обавуваме во нашите куќи нема исти лезет, немаме исто чувство, додека кога заставаме во џамија, кога заставаме во џемат, кога заставаме во саф со нашите браќа муслимани, тоа е нешто што уште повеќе нас не доближува до нашиот Господар Аллах субханеху ва таала. Друго нешто што нас не доближува до Аллах Đelešanu се нафилињата. Ако еден муслиман се труди да ги клањат сите суннети пред фарзовите и после фарзовите, и тие нафилиња, и тие доброволни намази, и тие нафилиња се себеб да ние бидеме уште поблиску до нашиот Господар Аллах субханеху ва таала.
tije sunneti što je praktikoval Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam pred namazot ili po namazot, ako nije se trudeme da gi klanjame, sekovaš i shvateme deka za to nešto Allah Đelešanu ne nagraduva posebno, so toj ibadet koji može bi ne sme obvrzani i ne sme zadolženi da go klanjame, to će bide sebe da nije ušte poveke se dobližeme do naši od gospodar Allah Đelešanu. Ako nije imame istrajnost, istiqama, sme istrajni vo din Islam, ta istrajnost navistina nas ke ne dobliže do naši od gospodar Allah Đelešanu. Pa makar i tije dela bile malko, ako nije tije dela gi pravime postojano, da li se tije na filinja, ili je to učenje Kur'an, ili nosenje selam i salava na Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se postojani, sme istajni vo tije dela, na vistina tije dela, i ta istajnost što je imame vo našoj dunjalučki život, ke bide sebe. Nije da bideme ušte poblisko do naši od gospodar Allah Đelešanu. Pa zato Allah Đelešanu ne vika u Kur'anil Kerim: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Tije se oni koji što na vistina kažuva deka nivni gospodar je Allah Đelešanu. Thumma istaqamu. I potom tije se istini kažuva deka Allah Đelešanu je nivni od gospodara. Veruvat vo jedinstvenost od Allah Đelešanu, veruvat vo Kur'anil Kerim, go prihvaćat Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gi učat Allahovi te naredbi, gi učat Allahovi te zabrani, go praktikovat ona što go naredil Allah Đelešanu, go izbjegnuvat ona što go zabrane Allah Đelešanu, thumme istaqamu. I tije se istini na to nešto. Vika Allah Đelešanu: thumme istaqamu tetenezzelu alejhimul melaike. Allah Đelešanu ke spušti vrz njih meleci: alla tahafu, wa la tahzanu. I nema tije da stravuvat, i nema tije da taguvat. Wa abširu bil dženneti leti kuntum tu'adun. I na visina tije ke bidat izradovani za toj džennet koji što njih im beše veten. Zato, počituvani braće i ceneti sestri, nešto što nas ne dobližuva do našeg gospodara Allah Đelešanu je naša ta istajnost vo din Islam. Ne da go obožavame Allah Đelešanu privremeno, ne da go obožavame Allah Đelešanu jedan period od našeg život, da go obožavame Allah Đelešanu i da mu praveme ibade na Allah Đelešanu do kraja na naš dunjalučki život, da klanjame namaz, da učeme Kur'an, da pravime zikr, da go spomnuvame jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala i da bideme istrajni na tije ibadeti što nije na vistina sme zadolženi da gi pravime vo naš dunjalučki život. Drugo nešto što nas ne dobližuva do Allah Đelešanu je dobročinstvo to na našite roditelji. Ako nije praveme dobročinstvo na našite roditelji, toga se sećavame na naredbat od Allah Đelešanu. Deka Allah Đelešanu nas ni naredil, nije da bideme poslušni na Allah Đelešanu i da je praveme dobročinstvo na našite roditelji. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Vikat Allah Đelešanu: tvoj gospodar narede i zapoveda da ne obožavate ništo drugo, osven jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu, i da im pravete dobročinstvo na vašite roditelji, na vaši tatko i na vašata majka. Zadolženo nije i naredeno nije da pravime dobročinstvo na našite roditelji, bidejki to što će pravime dobročinstvo na našite roditelji, ke bide sebe da nije bideme blisku do naši od gospodar Allah Đelešanu. Pa zato sura Lukman 14. ajet Allah Đelešanu ne vika: o osajnel insan mi walidehi.
i mu naredevme na isanot, to je da prave dobročinstvo na svojite roditelji, hamalethu ummuhu wahnan ala wahn, koji što njegovata majka go ima noseno so teškotija, ofisaluhu fi amein, i go doješe 2 godini, eniškur li, to je da bide blagodaren, insanot i robot od Allah Đelešanu, da bide blagodaren na Allah subhanahu wa ta'ala, wali walidejk, i da bide blagodaren na svojite roditelji, wali walidejke ilejil mesir, i vaše to vraćanje kaj mene. Mora me, počituvani braća i ceneti sestri, da bideme od onije koji što prava dobročinstvo na svojite roditelji. Ako pravime dobročinstvo na svojite roditelji, to će bide sebe da nije bideme blisko do Allah Đelešanu. Ako naši od roditelj je star, ako naša ta majka je stara, togaž morame da se seteme deka sekovaš, bez razlika da li bile stari ili bile mladi, nije morame da im pravime dobročinstvo nif. Kako možeme da odvojeme vo naši od dunjalučki život, za naši te drugari, vreme da odvojeme, može bi sati i sati, a ne odvojujeme 10, 15 minuti, ni pola čas ili 1 sat za svoja ta majka. Za naša ta majka, za naši od bavaj. Zašto ova nešto go zapostavujeme vo naši dunjalučki život? Ako bideme sekolaš od onih koji što prava dobročinstvo na svojite roditelji, to će bide sebe da nije bideme blisko do naši od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Da imame napor i sekolaš da se trudeme da go spomnuvame Allah Đelešanu. Ako nije sekola se sjećavame na Allah Đelešanu. Sekolaš go spomnuvame Allah Đelešanu. Sekolaš naši od jazik navlažna so zikr, so spomnuvanje na Allah Đelešanu. To je zikr ke bide sebe da nije bideme blisku do naši od gospodar Allah Đelešanu. Pa zato Allah Đelešanu vo sura Al-Ahzab ni vika: Ja ejuhel ladina amenu zkurullah, o vije koji vjerujete, spomnuvajte go Allah, zikren kethira, mnogo spomnuvajte go, wasabbihuhu bukrata wa asila, i vije slavete go i na sabajle i na večer. Na sabajle slavete go to što Allah Đelešanu ve probudel. Na večer slavete go Allah Đelešanu to što vi dade kuvet i sila i zdravlje, vije da go živete toj den. Počituvani braći, ceneti sestri, dužnost nije da go spomnuvame Allah Đelešanu. A ako praveme zikr so naši od jazik, go spomnuvame Allah Đelešanu, toj zikr će bide sebe da nije se dobližeme do naši od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. A najdobriji zikr, najdobro to spomnuvanje na naši od gospodar Allah Đelešanu Allahova ta knjiga Kur'an il-Kerim. Ako je čitame Allahova ta knjiga Kur'an il-Kerim, nije toga praveme zikr na Allah Đelešanu, go spomnuvame Allah Đelešanu, pa zato Allah Đelešanu ni kažua vo sura Al-A'raf 204. ajet: Wa idha quriya al-Qur'an, i koja će se učet Kur'anot, festemiu leh, i vi je dobro slušajte u Allahovi odgovor, dobro slušajte i ti Allahovi ajeti, wa ansitu, i molčete, nemoj da zboruvate, la'allekum turhamun, za da vas Allah Đelešanu vi se smiluva. Ako nije slušame Allahova ta knjiga Kur'an il-Kerim, ako nije učeme Allahova ta knjiga Kur'an il-Kerim i nije razmisluvame okolo Allahova ta knjiga Kur'an il-Kerim, toga što i ibadet, što nije go praveme, ke bide sebe da nije se dobližeme do naši od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zato od tije međlisi i tije sobiri
vo tije Allahovi džami, vo tije Allahovi kući, kada se kažuva dersovi, kada se učet verata na Allah Đelešanu, kada se učan muslimanite, kada se podučuvan muslimanite, kažu Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vika Allahovi pratenik alaihi salam, ma ištema qavmun fi bejtin min bujutillah, nema jedan narod, nema jedan džemat da se sobere vo jedna od Allahovite kući. Kažu jetlune kitab Allah, tije da je čitat Allahovata knjiga Kur'an il-Kerim. Da je čitat Allahovata knjiga Kur'an il-Kerim. Ili toj koji što došao imam vo ta Allahova kuća, vo ta džamija, gi podučuva drugite so Allahovata knjiga Kur'an il-Kerim, a drugite došle da je naučat Allahovata knjiga Kur'an il-Kerim. Potom kažu وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, i da se podučuvat jedni so drugi, so to je Allahov govor, ta Allahova knjiga Kur'an il-Kerim. Illa nezelet alejhimu sekine, a Allah Đelešanu da ne spušti vrznivnite srca smirenost, wa gašijetuhumur rahmet, i njih na vistina će se spuštet Allahovi rahmet vrzniv. Važno je, počituvani braća i ceneti sestri, da razbereme deka važno je da je čitame Allahovata knjiga Kur'an il-Kerim, da se podučuvame jedni so drugi so Allahovi odgovor Kur'an il-Kerim. Allah Đelešanu toga će spušti vo našite srca smirenost. Allah Đelešanu će vo spušti njegovi rahmet vrz nas. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَ, i okolo njih i okolo nas, ako bideme vo Allahovite džami, Allah Đelešanu ke spuštet i ke dadet meleci. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ إِنْدَهُ, i potom Allah Đelešanu će gi spomne njih pred onije koji što se kaj njegu. Važno je, počituvani braća i ceneti sestri, da razbereme deka ako je čitame Allahovata knjiga Kur'an il-Kerim, slušame Allahovata knjiga Kur'an il-Kerim i razmisluvame okolo Allahovata knjiga Kur'an il-Kerim, toga što će biti sebe da nije bideme blisku do naši od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Potom, počituvani braća i ceneti sestri, ako sakame da bideme blisku do Allah Đelešanu, morame da se trudeme sekoaž da noseme što poveće i poveće selam i salava na Allahovi pratenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Naši od jazik sekoaž da nosi selam i salava na Allahovi pratenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Da i učeme tije salavati za Allahovi pratenik alaihi salam. Bideki Allahovi pratenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam ni rekao vo jedan hadis: men salla alaihi salah, koji što će doneset jedan selam i salavat, jedan salavat na mene, sallallahu alaihi ašara, sallallahu alaihi biha ašara, na vistina Allah Đelešanu ke donese 10 salavati za nego. Važno je da razbereme deka što poveće noseme selam i salavat na Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, toga što go noseme kako selam i salavat za Allahovi pratenik alaihi salam, nas će ne dobliže do Allah Đelešanu. I proučuvanje na život na Allahovi pratenik alaihi salam, da je izučuvame sirata njegova, da go proučuvame njegovi od život na naši od milenik, naši od učitelj, naši od pratenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, to važnije ušte poveće se dobližuvame do Allah Đelešanu. A Allah Đelešanu ne vika: kul in kuntum tuhibbun Allah,
i reći im, kažem, ako vi go sakate Allah, fettebiuni, togaž vi mene sledete me. A kako će go slede me Allahovio pratenik alejhi salam, ako nije nego izučuva me njegovio život. Ako go uče me njegovio život na Allahovio pratenik alejhi salam, togaž to proučuvanje na njegovio život će biti sebe da nije bideme blisko do našio gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. I posljedno nešto, nakon što ima mnogo ibadeti, mnogo dela, što nije ako gi napravime vo našio dunjalučki život, tije ke bida sebe da nije se dobližeme do našio gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, navisti na jedno važno nešto, što morame da go napravime vo našio dunjalučki život, ako sakame da bideme blisko do Allah dželešanu naše to dobro društvo. Naš je dobar drugar. Ako nije imame dobro društvo, društvo koje se druže so Allahovata knjiga Kur'an il Kerim, društvo kojemu prave ibade na Allah dželešanu, to društvo nas navistina ke ne dobliže do Allah dželešanu, ke ne dobliže do našeg gospodar Allah dželešanu. Važno je da musliman da go odbere svoje to društvo, da ima dobro društvo, bidejki to društvo nego ke go dobliže do Allah dželešanu. Dobro to društvo nas će ne povika da nije pojdeme vo džamija. Dobro to društvo nas će ne povika da nije izučuvame ova savršena vera, din islam. Dojeka loše to društvo nas će ne oddalećet od Allah dželešanu, ke ne oddalećet od Allahovata kuća, ke ne oddalećet od Allahovata knjiga, ke ne oddalećet od sunnetu na Allahovio prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i ke ne dobliže do patot od šeitanot, ke ne dobliže do patot koji što navisi na nas, ke ne onneset kon džehennemot. Zato, počituvani vernici, Allah dželešanu ni nareduva da nije imame dobro društvo i se družeme samo so onije koji što se dobri. Bidejki dunjalučki život kratog život. Dunjalučki život kratog život i nije ne smeme da go pomineme so lošo društvo koje što navisi na to, a lošo društvo nas ne odalečuva od Allah dželešanu. Pa zato ovo sura Al-Kehf 28. ajet Allah dželešanu vika: وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. I ti saburi so onije koji što go povikuva gospodaro nivni, bil gadavati wal aši, i koji što go povikuva Allah dželešanu i na večer i na sabale, yuridu na vajha, koji što go posakuva Allahovo to lice, wala ta'du ajnaka anhum turidu zinetel hayati dunja, i nemoj ti i oddaleći gi tije tvoji oči od onije koji što navistina gi posakuva nekoj ukrasi u bavini od ovaj dunjalučki život. Wala tuti, i nemoj ti da bideš poslušen men agfelna kalbe, koji što navistina njegovo to srce evo gaflet, vo nemarnost, vo ravnodušnost, al zikrina. To srce nemarno kon spomnuvanje od Allah dželešanu. Wattaba hawahu, koji što gi sledeše svoji te strasti, wa kana amruhu furuta, i koji što navistina njegovite naredbi i njegovite dunjalučki raboti be od onije koji što propannale. Zato, počituvani vernici, ceneti braće i sestri vo din islam, Allah dželešanu ni naredува nije da imame dobro društvo, a ako imame dobro društvo, to až navistina to će biti sebe da nije bideme blisku do Allah dželešanu. Govolam Allah dželešanu da ne napravi od onije koji što prava ibade na Allah dželešanu, gi prava ovije dela i se dobližuva do Allah dželešanu. Molime Allah subhanahu wa ta'ala da Allah dželešanu bidi blisku do nas i nije da bideme blisku do Allah dželešanu.
Go molam Allah Đelešanu da ni se smilova, go molam Allah Đelešanu da ni dade istrenost u din Islam, go molam Allah subhanahu wa ta'ala site nas da ne upati na pravi pad, da ni dade istrajno na toj pravi pad. Go molam Allah subhanahu wa ta'ala da nije pokaže zabludata i nije da se oddalečeme od ta zabluda. Go molam Allah Đelešanu da ne zaštite od fitne i iskušenije v ovaj dunjaluk. Go molam Allah subhanahu wa ta'ala da go zaslužeme dženetul fideus, da bideme vo društvo sa Allahovite pratenici, šehidite i iskrenite Allahovi robovi. Go molam Allah Đelešanu da ve nagradi za vaše to vnimanije, za vašio sabor. Amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.